أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حمد خدا ربك دخل قياسية من ده درباري سيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا بشا مدينة ده أم جهاندن هبودو وما در فديد كو أم پیشکشی و بکن أفا بيكو ودريج بكم من وينا آنين صورة أنيماسيون وانا دما پیغمبر عليه الصلاة والسلام کوچی باجار مدینه کربو که گلو وی گاوه چوا خویا دکرج در بده با آوایی که تقریبی یعنی الگور روایتان او کن مسلمان او تصویر هانی چه کرنه تقریبا بوی آوایی بود لگور کو نشاندانه کیجا دلیل کیجا هلی بو و حتی ایروجی هم ببین کو تشتین اساسیش خواه هنه لگور او کن هاتنه چه کرنه ابره اما ودريجي كروكيا باجيرة تقريبا أما بين باغي مدينة شابون يسري بيوي قاوي ناوي تشل كيدري بو أوجي بو آوائي بجيه كرنا بركي أما بين هرشان مالك لجي كنا مال باطا هناكا يا عشيرة هناكا كي لكيدري بجيبونا وصادانا نشاندان وكيجا تشيا ينوانين أما بيجن جرينج هبونا دافرين بلند أوجي نشان دانا لفي دريجي ام تينا ارشيفا باشا عثمانيان فخر الدين باشا د سال 1908 ده هيج دست عثمانيه ده بو مدينه منوره ويغاوي وينك چن وينه گرتنه جويدري مجي وقت نمونه هناك جور انينه افيدا وقت بندبين قلعه عثمانيان شكريه جبو باراسنا هم حرمي هم هرمي او كي هم بجن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفا مناري مندبين أبن منارين مسجد پیغمبر عليه الصلاة والسلام وأما بجن قبر أويا مبارك شي لوي دري دفن كريه پشتیوه امتن وی درجی دیساج هلا همان کسی و فخرالدین پاشا صورت وی کشاندیه و نیوه د orta bajer da vay diyara undibini alvedri mescid peygamber aleyhissalatu vesselam heye derudur abi vek mali ev keme bejin normal tiştek bala merev dikşiner vedri avahiyan heri bilin minare nav hadistide mal bu kana aqsa bilindin belki du tabak pırpır eğer bir tabak habin emni zanın ve gave leme ben du tabak tişte usana du tabak ve gise tabak جيب بلنتر او ناكرنا او ناكرنا اما هنا كيجي بجير دورن اجا مدينه يا منوره دروجا مده روشاوي شوايه هلبت قالكي مزنتر هاتيه كرن دقال كنتشتين ثابت وك غورا پیغمبر عليه الصلاه والسلام و حضرت ابو بكر وحضرت عمر دجيه خدنا اللي برتشتين ديتر هاتنا فرح كرن كارمج جوهرتني بيتر هاتنا فرح كرن مسجد پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقال لك اواهين فيدري وندبينن اوجي بلند بسر مسجد كاتنا اگر خاصي قامتا او كنا بنجي من ناريان بنجي دير اخو بلند كرنا جو اب كان الكعبه درو دورا بس وصلت كم مزنه دناوان اواهين بلند وان دابيه بله إجارة ما الفيدري مخصك أديسا أو بكم بينم بيرا وإيكو درساميا دويامين وثيقة مدينة كو أو هفاتنا نابرا مسلمانا دا وأهل مدينة دا شيبو بو كو نكاري متماشا بكن درباس بو مخصك أديسا الفيدري ونكارم راوستين فيدري وبخوين حمو أوجي بلي دو ديايا أمبيجن تا بندا سسيا جدوز دا سيزا بندا بيكتي ما قدو بينجي دو بندي اساسيا لما ايكو مهم مصادا بهف افجي تا اشاشايا ونفرجي كارم بدن راوستاندن و تماشا بكن بخوينن افجي تا النهاية حفت حيشتو نها و افجي تا سيزايا اف هف هاتن اما جوان هر سيزده بندان ما او كربون دابن هفدو ايدي امي بحث او قايب كن جواكا مدينه وان او كان امي بجن چه گرينگيا خو هبون او وثيقه هانه دوي روجه ده
هفهاتنا كأمي بجن شوابو يعني لجور ويروجي أمي بجن برفرهية كوها باورين جهة جواكن جهة دناف قد هلينا وأمي بجن هناك جهونا يعني يهودينا هناك جه مسلمان هناك جه بكيشينا دناف عند أجر يكون مشرك معبد والحاصل أفانا حمو باشن جواكي أو كرنا أمي بجن اتفاق يوان هاي يكيت يوان هاي لسر أساسي أولهية دي بازار خواه دولت خواه بشوك مدينة منورة بباريزن بلين هر وكي دوی بلگه دجی تیتا دیتن دولتا مسلمانا جروجا خواه پیشین ده لسر بنگهن قانونی آوابویه با آوائه کی گلکی اشکره تیکلین علاقه تیکلین دنابرا مسلمانا خواه بخوادد هندره خوادن مسلمان و مسلمانا يعني و تیکلین وان یم بجواکا جهویان هاتنه دیار کرن على قوان بكسين كنا مسلمان را أم بين أهل كتاب بجهويان را ودي صحاتية زلال كرن كو هكا إيرشك بيتا سر دولتا وان بيجا أو دولتا بشوك بروتو أم بين نموناك بشوك يا دولتي مدينة منورة دي هلوستا كاتشوا خل بقرن يعني جوار بقرن جبون ناكوكي و پرسگیری جمعی بین پروبلم درکتن کیشه درکتن دوید چتگی چاره سر بکن وکر فرانس قرآن و سنت هاتیه دست نشان کردن سنت هربت جبوی قاوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنده لحیاتیه موقفه که اوی بگره هلوسته که اوی بگره اگر که درباری وی مجاری ده قرآن تنبه اما يعني آيات تنبه حكم تنبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی دی حکمی خواه درباری وی مجاری ده دايبه يعني وكسروا كدولتي يعني جاكر علاقة بأوكي بهبة بدين وديانته بهبة وكسروا كي أما بيجن ديني دي حكم خدوين نقطة ده بدا أجر كم بنهاتو كوتشي ونجي يعني هاتو حكمك ده لأو حكم يعني خد تعالى بين الرازية خد تعالى جبرك هيج أو لحياتية يعني يكسر يعني جي بشتي بدمك كرت درباري وي أما بيجن هالوسطاكو بيخمر عليه الصلاة والسلام قرتبو آية دادخينة ددشيار كرن بيخمر عليه الصلاة والسلام دوی بلگه هانه ده جدروی کسین خرابیان و ظلمه دکن تو کسک جدروی اولهیه ندهاته دیتن یعنی شخو اوی که خرابیان و ظلمه دکن جی او مخاطبه وی بلگه هانه نه دی بین محاکمه کرن لو ما جی جیان آوان ند بینی اولهیه ده دوی کسین سوج دارن و جزای سوجی خواه بدن راستیا جواکی لبرچ آوان هاتیه گرتن و تو گوهرباریک بدار زوری جی کسکی نه هاتیه خواستن يعني باتفاقي بالهف كرني لهمبر ما جواكا كو جرانياوي جم مسلمان دلسوزن هيا يعني برانيا وانكو مسلمان جواكا كو هال همبري ما هيا بصايا في بندي يعني جيوان بندان جروجا دسبيكي دا اسلامي وكهوية كبيميناك دايا كسين مسلمان جن وميران كسكي هري جريزيجي مینا کسکی دجواته ده خودی گوتن برومت هاتیه دیتن و هلوستاوی یعنی جوی به کمانی هاتیه قبول کرن. اواتشتا کی گله کی گرینگه بحثا 1400 سال برید کن مبیجن جنکی یعنی میدکی یعنی یکی جریزه مسلمان کی جریزه هنک بگردانا بن پاراستنا خو او درباست بو هر وکی مسلمان کی خودی عشیر و گرینگ لی جبوکو جوی وکهویه فرصت نین دیتن و اف وکهویه باورمندان خراب نکه نیه بکار آنین یعنی باوی کشاش خراب نیه بکار سو استعمال کردن بیجن عالم اسلامی هن شرط جبو وی حکم هانه دانینه او جهر بده چرچوا نرینه قرآن و اسلامی ده جبو نمونه دوی او کسی که جهیلا مسلمانه کی یعنی مسلمانه کی وته پاراستن نسی خوربه نه آجانه چو دولتان به هجمارا کسین که هاتنه پاراستن بسینور بن و بشرطه که جه چار المهان درباس نبه اوجی سینور هاتیه دانین بنره مغن المحتاج جلدات شهر 238 فقه سيرة محمد سعيد رمضان البوطي روبل 193
تا نودو دوسدو نهان درباره به اکی بحث که ابن هشام جی جلد خواه دیم جروپلی 115 تا 118 و مجاره گرینگی دایه و لسر راوستیه و اف جواک هانه که لغوري رباز عدالتي يعني لغور أمي أو قانون أو أساس عدالتي بنجه دولة أخوة داتينن وجبركو بدلو جان خو بوان رباز عادلانه بوان وگیری ددن ودان و درباسی جیان أخوة کرن ددمك كرده تخوبين في دولتي جهاشتن روجهلات و روج آوای جهانه و ماموستیا جواکن کو بریا اسلام گلکی د پیشوان دبون کرن وک اما بیجن کسین که ویگاوی فن و فلسفه و دشتان مشغول بون جو آلیا عقلی و ذهنی خواه گلکی د پیشوان دبون ام بیجن تیگه هاشتنه دا و پرورده دا او انسانین که بدوی و نزان نخونه دا هاتن دیتن بسایاوی پرورده و تعلیم قرآنه گلکی پیش دا کتن و بون وک ماموستین هشان د جواکا انسانیته دا بله هكا جواكا معقول ياكو جبو لخوا تطبيق كرنا ياساين اسلامي هبه شريعتا اسلامي هر قاف آماده كو دلوبين دلوبانيه بسر وي جواكي ده ببارينه دلوكن مرحمة و شفقتي بسر وي جواكا هاني ده كو ببارينه بيگومان دماكو مروف دي بيجا شريعتا اسلامي نك مروف بحثا هن قانونين حشكين دم و دوران دسروان را درباس بونه دکه برواجی و مروف بحثا اراده یا خوده یا کل سر بنگهن اخلاقی ین اساسینه کو دکارمینا جنده یکی یعنی کو خودی حیاتا که هر گاوه جیانی ببخشینه قانونه بله و بجنده کرنا قانونا جواکیه قانونه که وسایه کو گله کرنا و عمل صالح و گهداری کرنا و گناه جبر وی اکیجی هر اندام کی وی جواکی یه دسوز دخوازه جدل و جان و لوی قانون گهداری بکه یعنی جبر که گهداری لیکرناوی دبه عمل صالح دبه عبادت و تشتیکو قد خجی کریه امی بیجن پاشتا کشاندن آوی شرعهانه وان قانونهانه دیسا عبادته يعني ده هر حال و کاری ده تشویق کمزن جبو گهل دانا و قانون هانه یا الهی سبب هنه و ج توانبارین کو جزای خواه هنه برابه هر رسپیه کی خیرخواز بانگوازیا گهل کرنا و قانون دکه هر ملا و شیرتکره کی شیرتا دین خوده دکه آلیکاریه دگهینه همولاتین و قانون کو گه لیبن و بی قانونیان نکن دوی بلگه هانه ده جدر و کسین خرابیان و ظلمه دکن تو کسک جدر و اولهیه نحاتیه هشتن راستیا جواکی لبر شعوان هاتیه گرتن و تو گناه باریک بدار زوره تو گوهر باریک بدار زوره لکسکی نحاتیه قاستنیان جی لسر کسکی نحاتیه فرض کرن لهمبر ما جواکه که کو گرانیا وی جم مسلمانن ده سوزن هیا و بوی آوائی هر سیگاوین بنگهین ین جبو ساز کرنا دولتا که سربخوا گلکی گرنگن هاتا آویتن بله بوی آوائی گهاشتن دماهی که درسا خویا ایروژی از هیویدارم که مهن دین خوهنه کی بهتر جی فهم کرد و هم جی خواندن خویا به زمان خوی کردی یه شیرین پیشتر بر خود تعالی درو مجیمه روحانی تر بکه بروناهیا وحیا سماوی کو به دست محمد عربی علیه الصلاة والسلام ده دستی ویدا میبیجن خود تعالی نشان دابو روناهیاوی تا ایرو کی بری خواه بدوی قرآن پیروز دگه هجا وان به هویا درس کدیتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته